إيرو سربيهات ياما بناوي تشيروكا خالي عيسو. تشيروكا خالي عيسو. خالي عيسو مروفكي نرمي دل رحمبو. جيرا دقوتن عيسى وارتي أو خلكي ولاتي بشيريبو. خالي عيسو دا عسلي خدا أرمنيبو. أرمنيه ناف عشيرة رشكوتابو. وی جیانا خو لناف کردان درباس کربو. پیشیه ناف کردین رشکوتان پاشه جی کوچبر ببو تاوی خلک ارمنی هاتبو بن خطی لکردستان سوریای لقامشلوی هیوری بو. ده سالین پینجیده گاوا کومارا ارمنستانی درگهین خو لبر غریبین خو وکرن هنگ خال عیسوجی تاوی گلکان وگریا ارمنستانی سر عرد ولاتي بافو كالين خواه وگریا هات لی هر تشتیوی زمان رابون و رونشتن خو خیست ستران و دیلانینوی شین و شاهینوی همو بکردی بون. بزمان ارمنی قط نزانی بو. خودی شهرتا دنگبیجیه دابو خال عیسو. اوی گلک ستران بيت ودستان كردي دزاني بدنجي خوش وزلال دسترا. هاوینا باجار ایریوان گرمه طاف هر تشتید شوتینه روژه که دناو وی قجقجا گرمه روژه ده خالی عیسو دستمالک مزن تجی سیف دکه جبخچه خو و جگندی بری خو دده باجر تی ایریوانه قسطا رادیویا کردی دکه. خالی عیسو میری عشیره بو دستفالا نهات بو میوانیه جبرکتا بخچه خو آنی بو جاغا کردان را مروف کو بزمانکی نزانه ده باجارکی ننازده جیر گلکی چتینه. بپرس و پرسیاران هاتبو گهشتبو رادیویه هاتبو گودنگ خو بدایا رادیویا کردی. جلیل دبیجه باوی من جاسم جلیل لویدم سروک رادیویا کردی بو. ایواره مهودید باوی ما تاوی خال عیسو هات مالی. میوانکی شیرین هاتبو مالا ما. شهرتا دنگبیجیا وی خوشی. باوی من هات و چند هفته نکتن وی ارته سترانین وی ایدی برادیویا کردی دهاتا بلاف کرن. از باور دکم گوسترانین وی هینجی برادیوی ده تینا وشاندن. دنگی تا لدنیای با خال عیسو. خال عیسو بالا من و بالا برای من اردی خان کشاند سرخواه وی هنگی مگلک نمونه زارگوتن دنویسی مدکرگو خزنا زارگوتنا کردان وندا نبه بکه و ناف پرتوک و دفتران. خال عیسو چند روژا میوان مالا مبو. دناف برا وان روژان دجی
سبه حتى إيفاري مبدور جخال عيسو ستران و دستان كردي دنفيسي ام ايدي جطاقت كتبون خالي عيسو خويدانا خوا بدسمالي باقش دكر و دسترا قد نوستيا چقاس دسترا او قاس كيفا وي ودبو دمكي هات جو ام ايدي وستيانا من قوت اوردي خان تو بنفيسا اوردي خان قوت نا تو بنفيسا خالي عيسو تخمين كر و قوت برازي من از دبينم هون وستيانا خمناك هون دفي بنفيسن حتى هون تمام نكن از جيجي خوا رانابم حيفا فانسترانان جوهرن وندا ببن أزجي إيدي مظنبوم دنيايا كالبون هيا بيرساري هيا نخوشي هيا چما ملكي قلي كرد هرا وندا ببه جگوتنا خالي عيسو ما شرمكر قود دا إيجار أزي جوارا چيروكا سر هردو برايان ببيجم هون گهدار بن دی چیروکا هردو برایان دا درسک مزن هبو او چیروک هی لبیرا منه از دخوازم کو اف چیروک چه درس مجه گرت دیوارو از جتره دبیجم تج درسک جخوره بگره دا ببهیزه هبو تنبو دبرا هبون ناوی یکی جموبو ناوی یه دنجی چتوبو باوی وان چوبو بر رحمه خوده و جوان را زویک مزن ملک هشتبو سالک جمو و چتو آنین دی زویه دا گنم جخوره چاندن هاوین هات زادي وان گهشت ها بلند ببو بجنكي خودي رزقكي مزن دابو وان روجكي جمو و چتو رابون چون تسليا زاويا خوا چون نهيرين چسم بل وصا گهشتنا لبي جنم تروز بونه ورمينا ليلي نبرجن هما بايكي سفك رابويا دي او جنم داوشان دا سر عردي و او همو رزقي وان دي تف بعد الهوا بچويا جمو قوت برا سبهزو ام دفي بين درونا زاوية خواه آن چنینا زویا خو از سبه جوی سری بدرو یعنی بچنم تجی جوی سری بدرو حتى ایواره امی گشک خلاص بکن ازی وریم چو مالا خو گو کار خو و چنینا سبه بکن ام بین سر زویه لوی زویه کروشکک دما کروشک جخور چارچه لیک آنی بون ستارا خو بوی زویه دکر دبن سیا گنمی ده خو جگر ما طاوه و تشارتن ایمک خورک تجی بخم دكرن دخوارن وانا قط هاي جباي دنياي تنبون روجا گو جمو و چتو هاتن سرزویه و شیورا خوا جبونا سبه کرن چیلی که کروش که همو آخافتنا وان بهیستن ایواره گاوا دیا وان وگریا بالوان
هەرچار چێلیکان ji tirsan xwe avêtin pêsîra diya xwe. Urcifîn dê pirsî got xêre law çil we qewimiye? Gotin dayê em çi qas ditirsin? Xweyiyê zeviyê hatin gotin em ê sibehê zû bên yek me ji vî alî yek me ji wî alî em ê zeviyê biçinin. Heta êvarê xelas bikin. Gava bên zeviyê biçinin ew ê me bibînin û bigirin rabe em ji vir birevin herin. Dê got law netirsin, her du bira nikarin di rojekê de vê zeviya mezin biçinin. Çavê wan ji genimî tirsiyaye wisa gotine ji tirsa xwe derew kirine. Qet netirsin. Sibehtirê cimo û çeto gihiştine zeviya xwe. Yekî ji vî serî yê din ji wî serî çinîn. Çinîn heta êvarê qet çariyekekê wê jî neçinîn. Pişta wan êşiya gotin ax eman of eman. Em mirin ji destê vî genimî. Îro na sibehê em bên xelas bikin. Çêlîkên keroşkê dîsa gotinên wan bihîstin. Êvarê dê vegeriya nav çêlîkên xwe keroşka dîsa xwe avêtin pêsîra diya xwe. Gotin hewar dayê sibeh dê bên zeviyê hemû biçinin xelas bikin. Dê got netirsin, zevî bi rojekê xelas nabe. Ew ji tirsa xwe mezin mezin diaxivin. Sibehtirê cimo û çeto bi kulhalekî gihiştin zeviya xwe. Çinîn diçinîn heta êvarê. Ji duh kêmtir çinîn. Bê taqet xwe avêtin erdê û gazinên xwe ji bextê xwe û zeviyê kirin. Cimo got sibeh jî em bên biçinin. Xelas nabe. Du sibeh jî em bên biçinin xelas nabe. Çeto got lê em çawa bikin? Cimo got sibehê zû em ê bên agir berî zeviya xwe bidin. Bila bişewite em jê xelas bibin. Her du bira rabûn çûn mala xwe. Êvarê gava dê vegeriya çêlîkên keroşkê hal û meseleya her du birayan ji diya xwe re gilî kirin. Gotin dayê her du birayan gotine em ê sibeh bên agirê berdin zeviyê bila zadê me bişewite. Belkî em jê xelas bibin. Dê got ay îcar bawer bikin gotina wana rast e. Rabin ez we bibim ciyekî din. Keroşk rabû çêlîkên xwe ji wir derxistin bir û çû. Çîroka Xalê Îso xelas bû. Dersa vê çîrokê çi bû? Kar û xebata bi axaftinê çênabe. Jêre dem û hereket divê. Yên got nikarin xebatê bikin, agirî berdidin zadê xwe. Belkî jê xelas bibin. Te bihîst, dîwaro
هێویدارم سوود ژێ سەرپێهاتیێ هاتبە گرتن تایبەت نفشێمە یێ جوان هەر هەبن و شەڤاوە ما خۆش بڤێ ئەم گیهان داویا سەرپێهاتیا خوێ ئەم سپاسیا گوهدار و بینەران دکن و سپاسیا هەفکارێ خوێ شێرین و محەممەد سەرۆشانە زندی و کۆنتترۆلێ دکن و حیا خەلەکەکەدن و سەرپێهاتیەکەدن هۆم بمینن خێر و خۆشیێدە و بخاترێ وە